Iti pido bhagava arahanta tambuddho Vaisa sarana tambano dukkhato loka vidhu Anuttaro purita dhamma dharati tatha deva manodana buddho bhagava Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Tathangaya kiletharo vadana daliyato ngwemya mangwe maye win paito Shwe saipyanti lonta shin yue mimin pidu jivu goyo Aluro man buddho ko khangiro mudai do iya jaung jaung li Arahara udo guno jipshin Anchiwe magong pyama bondayao Bien lain joja Tinsharo mubabidi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Tavinya aswamagabhin Myathinkara vikara ni lakana pinya nibbhandahu Nga tiya nyarangu Phawpya mashi gurorain tiro mudato iya jaung jaung li Dhamma Buddha udo guno jipshin Anchi magong pyama bondayao pyan lain joja Tinsharo mubabidi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Dhauma shiva namyo abhin hoda pinya nyavaisati Nibbana dhamya yadu sagayam phin amantindi Ajit sarana sanghavani takwa udhum pidhuno mudho ye jaung jaung li Vaisa sarana tambano Vaisa sarana tambana udho guno jipshin Anchiwe magong pyama bondayao pyan lain joja Tinsharo mubabidi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Dipingara tuchadani chiroyin mamangin Diri bori mandayin Kanwa bayao sekai barami sompi nyiliya Dongli bhava myatadayi dukha siva chinto abhin Maimayu maisa huga samyu dasi maganyibe Tatita mazin mapyashin laya tabinyanto ya jaung yo yue Chwaro mugeto yi jaung jaung li Dugato dugara hudo guno jipshin Anchiwe magong pyama bondayao pyan lain joja Tinsharo mubabidi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Arahu loka thumbon along song tho Ayong tin swa pai chaga phin kaung swa gong sin ti myin no mu tho ye jaung jaung li Loka vidhu tho gong no ji phin Anchiwe magong pyama bondayao pyan lain joja Tinsharo mubabidi daga Do bhagava doshe bhuno takeshino myapayati Iti bhimina sakaranina Soma tiyan tadawa mando Chau dalin chau myau dan myau yue Ao ao thakong sin sin song bho phong phong tin pi asin phi laya
ယင်ကြည်လျောင်သွေးဆောင်ဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လီအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီမကုံပြမဘုံတရားပြလိုက်ကြောကြားကထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကား